Kirenteto ingi na ande biashara banyomba cha kuendea nyama amwe na ingi kumantere cha Kiairugu ni bareganite na ripoti ati biashara chao ichingi nontu bo murimo jwa thita bakiaria ni betete na mbere na kuga kinya king'erero kyao gitaingiro meri 6 ithiri tabura gukwirikanaga indi ni ntuku 6 ake ithiri nirio kiaingirwe baugite bageta na mbere na ngugi ciao indi ni bakuromba mabisa bogima gutonyera na gutigira ni bakubakaria kumania na murimo jojo. Mate Mugambi nacho tariria. Tugo nyuma ya tori batho kia Kiairugu wandia mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara kuonanirio gwa ya gukirikanaga nturani yao kuri na thita ringi biashara kuma thokoni ni ya Kiairugu indi ibebumiritie kumeneria na nkinya kurekana na mamwe mamantu. Biashara ya mbucharisi ni jiendelete wega muno Kiairugu noka kwina untu bwekarikite na daktari auga ng'ombe witikariwe na etarirwe riu kuma uno kumenya twambirie kugia wasiwasi muno nontu kuri twika twingite biashara yetu na tutingite ndari au agikinya na auga ng'ombe wiri na murimo na kuge na murimo idikanirwe na mburi ewu ya eku untu bau ni bwarudekire na gwatwika enjelwe rima ria 6 feet na nenda rungamirire tuli na ndagitari na polisi mwankalenjwa twarikia daemwe ringana na endia banyama na nkinya thenji kuma mbarino cia Kiairugu kithinjiro kiao gitaingwa mieri 6 bura gikwirikana indi kiaingirwe ntugo 6 cionka ndagitari abanenkerete makinya makuthingatira ni mwene sirota na sirota ile ndaelwe ntuko 6 ngirambagia ntuko na ngitumagira njiki na ngitumagira na ngitumagira damuni jionde riu ni yonte na bunge bwaku agitari kandambira ogu kedire ng'ombe ina murimu mbucheri ni yaingirwe mieri 6 bou nurongo ni ndario yaingirwe ntuko 6 nawe mwene mbucheri sirota elwa amirondeke wega na kiwagira ntuko 6 endia baba banyama baugite bo batainga biashara ciao kiugo nontu bo thita na barienda mandagitari guntu mwanya bekinye mbarinu gutigira bakuthimira ndethia kenda kuthia kabuthia na nkinyo gwa ya bura buri nturani enu riu nikio gitumi nkwiraga antu batikegwe bena ukiri ona no tugwita daktari ba public health beje bagarie guchunguzwa ntu bau wega nikenda antu badirio kiri na antu badi mbuchari ni balaidagiria nyama ile jie na stamp ndagitari bau ba mifuko ne beje balaide ng'ombe ile uko antu batikandane magi bakiuga yena milimo na itene yo kana ile niyo bau balute ukweli na nikenda atoli ba sub location ya diga baombage kuria gintu batekumakania kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.